Mwiriwe neza abandi mwaramutse bitewe n'aho duherereye, twese turahatandukanye kuko muza mubibona hano kuri Ruta TV 1 turebwa n'abantu bari mu bihugu byinshi cyane. Hanyuma rero reka bitandukanye, ni ukuvuga ibyo bihugu usanga hari aho buba bwije n'aho buba bukeye. Ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana nabane namwe kandi Imana ibe mbere mu byo mukora byose. Hanyuma rero tukavuzanya n'amakuru atari meza, amakuru y'incamugongo y'umudamu witwa Kibasumba utuye mu Buholande, mbese aho bita ngo ni Hegi, niko bambwiye ngo hitwa Hegi, yego niho yari atuye. Rero turaje tubabwira amakuru uyu munsi uburyo bimeze, ni inkuru ibabaje cyane. Tukiri aho rero ndabasuhuje cyane mwese abagiye kudukurikirana, n'abaha kaze. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri iyi channel, ndagusaba kugira ngo ukanda ako kantu ka subscribe, kandi niba usanzwe yarabikoze uhawe ikaze n'ubundi kuri Ruta TV 1. Uri umuntu w'agaciro kuri twebwe kandi uri umuntu w'ingenzi cyane. Urupfu n'umwanzi, ariko ni intumwa y'Imana irukoresha kugira ngo itarura abayo, cyangwa se kugira ngo itarure imbuto zeze. Uyu munsi rero tuje kubabwira imbuto zeze kuri uyu munsi, muri iki gitondo, cyangwa se kuri uyu mugoroba, cyangwa se muri iri joro, bitewe n'aho buri muntu wese ari, kuko twagiye tubivuga nk'uko turi ahantu twese hatandukanye. Rero ndagusaba ngo utere agatebe utegera amakuru turaza kubabwira. Twebwe iyo tugiye kubika dukunda gukoresha mbese n'ibyo baba batubwiye byo mu buzima bw'abantu, burya abantu bagiye babana n'abantu, kwibutsa abantu imirimo y'abantu, nabyo biba ari byiza cyane, biba ari iby'ingenzi. Hanyuma ndabashimiye cyane abagiye kudutega amatwi kuri iki kiganiro, muri abantu b'agaciro cyane. Kibasumba atuye ahantu bita Hegi. Hegi niko bambwiye, niba ntibeshe. Amaze kumbwira amakuru ahura ku murongo, ntabwo ndi kumufatisha, gusa twavuganye guhera mu gitondo tuganira n'umugabo mukuru w'uyu mugore. Mbese uyu mudamu afite mukuru wiwe babana nawe iriya, ariko akaba umugabo w'uwo mukuru we niwe wari muvugisha. Kuri ubu ngubu ntabwo akiri ku murongo, yabuze, ariko wenda ashobora kuba ari izindi mpamvu, gusa amakuru yose yasize ayatubwiye. Atubwiye ati muradufasha mubikire uyu muntu, mubwire abaturanyi, abavandimwe, ati ndore yuko n'ahantu batuye haba hatari abantu benshi, bagomba rero kugira ngo bamenyeshe inshuti n'abavandimwe ndetse n'abanyamurenge bose ku isi kubwo urupfu rutunguranye rwa Kibasumba Madame Gikwerere. Uyu yari umugabo we, yitwaga Gikwerere. Niyihangane cyane kandi akomere, nta kundi. Uyu mudamu rero Kibasumba yari akiri mutoya cyane, batubwiye yuko yari agifite imyaka 35 gusa y'amavuko. Akaba yari afite abana 5. Abo bana 5 akaba yari afitemo abahungu 3 n'abakobwa 2. Umwe umukuru ni umukobwa, ni ukuvuga undi mukobwa akaba akurikirwa n'umutoya, urumva ni uwa 4. Yego, birababaje cyane, nta kundi, ni ukwihangana. Abantu mwihangane mukomere, nta kundi. Aheza yagiye niho tuzamusanga twese. Bibiliya iravuga ngo turirire abababaye, abasigaye. Rero mureke turirire abasigaye, hanyuma reka dusabe Imana wenda igere kuri uyu muryango, ihumurize imitima y'abantu irababaye cyane. Imana ivange muri bo, Imana ibatemberere, Imana ibasure, Imana ibabe hafi cyane. Tuganira n'uwo mugabo yatubwiye ati mu byamurangaga yari umuntu w'umukristo cyane, ukunda gusenga, ati kandi akaba yitonda. Abantu bose bamuzi, ico kintu wenda muraza no kukitubwira mu makomenti ku bantu bamuzi. Batubwiye yuko yari umudamu witonda cyane, ngo kandi cyane kabisa, ngo yavugaga bukeya, akarangwa gusa no kuba igihe amake yiwe yavugaga
yabaga araye, usanga ubona umuntu afite nyine nk'ibyishimo ukuntu mukavugana ubona nta kibazo yifitiye. Ngo akunda gusenga cyane ariko atsindagira ku kantu ko kuvuga ngo yagiraga amagambo make, yari umuntu utuje, umuntu witonze cyane, umuntu utokumva ngo ikosa na rimwe, ngo umuntu utobwira ati twebwe abaturanyi biwe twese ndetse n'abavandimwe ati twese twari tumuzi yuko nta kosa yagiranaga n'undi muntu, byari bigoye gusa kuvuga ngo uboneho byagenda gutyo. Ubwo rero kuri uyu munsi rero hakaba haje iyo nkuru itameze neza, inkuru idashimishije, inkuru y'incamugongo ivuga kuko yitabye Imana. Yitabye Imana ntabwo yari arwaye, yari ari muzima ngo kandi cyane, gusa yabyutse ngo yagiye aravuga ati njyewe ngiye kuja mu kazi, ngo agiye kuja mu kazi ngo umugabo we ngo aramusezera kimwe n'uko bisanzwe agenda n'ubundi. Akimara kugenda ageze ahantu akorera ati haciye iminota itarenze mirongo ingahe gutyo, ati nk'uko isaha ntabwo yageze niko batubwiye, atari ko akimara kuhagera mbese iyo saha ntabwo yageze akiva mu rugo, yari agiye mu kazi. Akimara kuhagera nibwo bagize gutya babona telefone ibahamagaye ku kazi k'iwabo, irabahamagara ibabwira ati umuntu wanyu yitabye Imana yarangije, mwaza mukamureba hano ku kazi asanzwe akorera. Abandi niko kugenda bakigerayo begera abo bantu bari bari kumwe hafi aho ngaho ahantu yakoreraga, baravuga ati nta kintu na kimwe gutya twavuga ati camwishe twoba twabonye, ati kandi yewe nibwo yari agisa n'ukigera mu kazi amaze kwambara ahubwo imyenda nyine amaze nko kwitegura nyine guhita atangira akazi, ngo ico gihe ndetse ngo yari ataragira iminota urumva irenze n'icumi ari gukora. Ati kandi icyo gihe abantu bamukoresha ahantu akorera bavuze yuko yari ataragira n'ikintu na kimwe yaba yakora. Ati nubwo yahageze kandi yahageze ari muzima ameze neza, gusa bagize gutya nabo babona umuntu yari ahagaze arunama arururuka agwa hasi yicara hasi. Ngo akimara kwicara hasi ngo ijambo yavuze gusa ngo yababwiye ngo mu Congereza ngo aravuga ngo ico gihe yamaze kugwa hasi yicara nko hasi, umugenzi wiwe umwe niwe wabonye uburyo yicaye abona nk'aho atari ibintu bisanzwe, ariko abandi bo bari bari aho ngaho ibo ntaco byase bibabwira, bagize ngo wenda aricaye gusa, aricara ngo arangize kwicara yegamira ahantu baba bari gukorera, ngo arangije kwegamira ngo abwira ngo wa muntu mugenzi wiwe ngo araza. Igihe akihagera aje agiye kumureba nyine kuko yabonye uburyo yicaye abona si ibintu bisanzwe, araza aramwegera ngo aramubwira ngo se ngo niki, ngo ikintu yamubwiye gusa ngo yamubwiye ngo mbabarire, ngo kandi ngo umbwirire ngo mu rugo ngo umbwirire ngo umugabo ngo azanderere abana ngo neza. Ngo arangije kubimubwira gutyo ngo aramaza ngo se ngo ubaye iki, ngo abona ngo nkaho ngo gusa ngo ntiyumva yuko ngo amusubize irindi jambo. Ngo aramaze ngo se ibi bintu uri kuvuga ni ibiki, kurankinisha hano? Ariko akaba azi yuko uyu mudamu atagira utuntu tw'imikino bene iyo ngiyo igeze aho ngaho. Ngo bari bari kumwe rero niwe waje aramwegera aramaze ati se byigenze gute? Iryo ni ryo jambo yavuze mbabwiye, niryo yavuze ryonyine, ngo akimara kurivuga umuntu ahita arangiriza aho ngaho. Ubwo nibwo bahise bahamagara famiye yose, bahise bahamagara umugabo araza aja kumureba. Gusa mbamenyeshe yuko icyo gihe tigeze agwara basi ngo bamwirukankane ku bitaro cyangwa abure abamutwara ku bitaro, kandi nta nubwo yigeze ataka. Hewe ati yanavuye mu rugo ari mutaraga ameze neza ari muzima, nta kantu na kamwe gutya na kamwe gatoya wovuga ngo wenda kagaragaza nkaho ashobora kuba atameze neza. Ati nta nubwo yari aherutse wenda gutaka byibuze ngo avuga ngo ararwaye cyangwa ngo ntameze neza. Ibi bintu byatunguye abantu batuye aho ngaho, abantu bakorana ndetse n'abo b'iwabo nabo ubwabo, ndetse kugeza aho bari kuvuga ati si ibi bintu biratuyobeye guta umuntu yaza ari muzima, yarangiza agiye mu kazi ari muzima ameze neza, yarangiza ngo aritabye Imana. Ibyo ni ibintu bitangaje
ibintu bigoye no kumva cane. Hanyuma nta kundi reka mbwire abantu bose kwihangana ndetse n'abanyamulenge bose kw'isi, mwihangane mukomere. Mukomere nta kundi umuntu tuzamusanga, dukore ibyiza kugira ngo tuzagere mu bwami bwo mu ijuru. Muri iki gihe hariho impfu nyinshi, abantu ntukimenya uburyo bari gupfa, uri kugira gutyo ukumva gusa ngo umuntu yitabye Imana. Ku rundi ruhande rero turabamenyesha umubyeyi wo mu Gitasha ca ruguru witwa Cece, niryo zina bari bamuziho cane ko yitabye Imana. Nawe yitabye Imana iri joro ryakeye, turihanganisha umuryango wose ndetse n'abanyamulenge bose, mwihangane kandi mukomere kubwo kubura uriya muvyeyi. Yanje ndamuzi mu Gitasha ca ruguru kuko twabaga mu Gitasha c'epfo twe, urumva iwe yabaga mu ca ruguru, ndamuzi cyane, twari duturanye. Yari umugabo mwiza w'amahoro, utaragiraga ikibazo n'abandi bantu. Yari umugabo nta mabi, igihe cyose narinze mvahoyo nta bintu bibi nigeze mwumvaho. Ariko rero nta kundi, mureke tuvuge ngo ibyago biraza bigahita, hakaza ibindi bintu byiza. Rero uyu munsi ibintu biba bimeze nabi ariko ejo bikagenda neza. Reka twizere yuko aba bantu bose baza gukomera bakihangana kubwo kubura abantu, birababaje cyane. Akaba yari afite umwana wiwe mutoya, uwo wa gatanu yari afite imyaka 4 gusa, urumva yari akiri umwana mutoya. Turasaba abantu bose begeranye kuba bahagera bakabasura, bakareba aba bana, bakabitaho, bakabafasha, bakababera mama wabo aho atari. Rero akabura ntikaboneke, ni nyina w'umuntu, ariko nanone kandi buriya umwana iyo abona cane umubyeyi w'umumama ku ruhande rwiwe, aba yumva afite ishema kurutaho. Rero abamama cane mubegera abana, mubahumurize kandi namwe muhumurike. Nta kundi, isi niko imera, isi nta ciza kiyibamo. Tuzarama nitugera twese mu ijuru, kuko hano mu isi ntabwo dufite kuhaba igihe kirekire. Ubu ngubu hari impango yari yaraje igihe gishize, abantu bakundaga kuvuga ngo nta myaka 100. Ubu biragoye kabisa, noneho kugeza 50 biragoye. Ubu ngubu noneho nimba bazozavuga ngo nta myaka 50, ubu ngubu ibintu byararengesheje. Abantu turi mu gusanga hafi impinja, abana batoya bakiri batoya baragifite ahabo hazaza heza. Ntaco twavuga wenda ngo twabwira Imana ndetse kuki ukoze ibi, kuko aba ari amahitamo yayo, niyo yatuzanye twese kandi dufitiye itegeko. Uko ibishaka niko bigenda. Rero twebwe ntaco twashiraho wenda nk'impfane ngo tuyibwire ngo kuki biba bigenze gutya, ariko nayo ntiyakaba yemera kuvuga ngo umubyeyi wenda ugifite abana batoya b'impinja agende abe yakwitaba Imana. Biba bibabaje inshuti zanje, ariko twihangane dukomere kandi duhumurike, nta kundi. Hanyuma ndashimira abantu bose bategereye iki kiganiro, bagikurikiranye. Abakunzi ba Ruta TV1 muri abantu b'agaciro, ndabemera cyane, umve ndabakunda kandi ndabubaha cyane, muri abantu b'agaciro, ndabashimiye cyane. Reka twizere yuko kuri ba bandi bashasha bakoze ako kantu ka subscribe, muramukoze cyane, muramugize neza. Kandi niba usanzwe warabikoze, n'ubundi uhawe ikaze buri munsi. Kandi nawe uhageze ari ubwa mbere, ndagusaba nyaboneka kubw'ubusabe, ntabwo ari kubw'itegeko, ni kubwo gusabisha, kuko mwakaduheza ku kantu ka subscribe kugira ngo muzajya mubona amakuru ya buri munsi. Rero twari tugize iminsi dusa n'ababatereranyeho tudatanga amakuru, kubera imbogamizi zimwe na zimwe twagiye tugira, bituma tubanza kuba dusa n'abagenda bahagarika gake gake, ariko ntabwo bikabije cyane. Turaca mu minsi mikeya gutya turasubira twongere tugaruke. Amakuru arahari menshi tubabikiye, amakuru menshi cyane kandi mukeneye kumva, mugomba no kugezwaho. Turayabafitiye cyane, tuzayabagezaho wenda ko muri iki cyumweru iki n'ubundi turimo. Ayo makuru ni menshi cyane, ariko niyo twicaye wenda tutarimo dukora,
kuko mubibona hano kuri YouTube ngo tubihashira, ariko mu bundi buryo turi kubikora ibintu tubitegura neza kugira ngo tuzabagezeho ibintu bizima bimeze neza. Hanyuma rero ndabashimiye cyane, twari turi kuri Ruta TV1, ni umunyamakuru rutazunguzwa. Murakagira Imana, murakagira inka, murakagira abantu, murakagira amafaranga, mwirigweho kandi muhumurike, pole tuzasanga abadusize. Murakoze cyane.